CM tuliram rong hangdon paroi sirap hokke bracket thom sisi Kongres atuma phan BJP long ardom pen ke pawan Dipu Khorsing Tirang Memorial Park athengno hini gas cylinder kangbo Lamdon kachetok aputhak arni ki ik hokpon si PHLC ara chari asong atum rong khilan ahi thi pen wang si armu che jengsi kachiso Inglongkiri Abirta pen miri samirup talinteran pi non arju itha birtang ton pen Dipulom Majong Dhonsari Lapen Singhason Constituency along MAC Wise and Peace Rally kepada pon Dipu Golf Boys Higher Secondary Field along CM Tuliram Rong Hangdon Paroi Sira Phoke Bracket Thom Congress Atumapan BJP along Ardom Pen Kisi Kipawang Adun Thuka Chetong Dun ke ADYCC a General Secretary Jonis Kro Christina Phangchupi Roton Bongrum Lapen Sikhari Rong Hak Dipu Pen Biswajit Biswas Inglongkiri Abirta Pini porpai pli ni phai kep arni Khorsing Tirang Memorial Park Dipu athengno hini gas cylinder kang bop pena jok hini kulat mi chodun detlo PHLC ara chari asong atom pater pi ponsi Dipu rong sepi along kedam tang chithi ni pai pli arni karbi akhaya toma phan arni ki ik hok bonsi kachisong padopon armu cheje labangso kachisong nang kok ki kedam tang chithi ni pai pli arni karbang long arlo ok chumprang asong UPLA KLNF PDCK KPLT asong Assam Sarkar lapen karbang long autonomous council lapen central government karbang long arlo monsam kewan jiamen pen lamdon chitoklo labangso alamdon along inglong aso kalider atum aphan sitame karbang long autonomous council along kangni dun long ji aphan inglong akhai kalidet aphan sitame inghoi kepke ingpudang pu ajoy ni pen PHLC asong an parta song ingkoi rapli organization atum sitame chi song paduponlo amak etu humai thoi dise etu amar autonomous state autonomous council to গাঁও পঞ্চায়তৰ লগত সমান কৰি থৈ দিছে সেইটো এটা লাজৰ কথা আমি তো 75 আৰ্টিকলছ মতেহে আমি ফান্ডটো লৈ থাকিব বিচাৰো আৰু অটোনমাস ষ্টেটটো লাগিবই এইটোতো আমাৰ কনষ্টিটিউচনেল ৰাইটছ এইটো প্ৰথমতে ইমান এইটোৱে ক'লো আৰু এটা কথা এইটো এই এগ্ৰিমেণ্টৰ ওপৰত এক্সেপ্ট দ্য পাৰ্ট অফ ৰিহেবিলিটেশ্যন বাকিখিনি এগেইনষ্টত আমি হাই কোৰ্ট কেছ কৰিছোঁ আমি কাগজ পত্ৰ সব পঠোৱা হ'ল আমি গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট কেছ কৰি আছোঁ কৰিছোঁ এতিয়া কাগজ পত্ৰ পঠোৱা হ'ল ওকলত নামা সব সহি কৰা হ'ল সেইটোহে কথা ধন্যবাদ Tangte pini berta ke pansi kangton pon iklo domi thak me kurwang thu